Kavunumuzda. Hem kuşlarımız da şu var şey durursun. Merhaba. İnsanlar mısınız? Geldik diye şeyi sana takdim ederiz. Takdim ederiz? Ağız ederiz. Ama biz yeni dostlarına ağladık. Hürmetli konaklar, bizning Yakut halkının turmuşuna, gün kuruşuna Analardan gün kuruş, kira yaraklarını yoktursak, hemen ağalardan bunda indirdim bize представляем вам культуру удмуртского народа. Здесь представлены экспонаты. Удмуртские перед. Телен бахталы ромалы! Вас приветствуют цыгане! Вижу, судьба у вас интересная, Барри. Холодилочку подали? Это большая удача. А пятый склад к нам говорит, что вы делаете на своем районе. Ждет вас воспитание. Arap Emirliği'nde Düzeni Şursa Devleti'ne süreçler yapılıştan sizden bu emirlik yarım oturuğu. Arılarımı tuğan kayılar sizni Kireçin karındaşları selamley. Kireçin halkı elegilikten bik ungan tırış, jır munga bakpay halık bulgan. Bugün mübarek olsun. Salom, hoş gelipsiz sizlarga, hoş geldiniz. O'zbek Turim qaratlardan siz tanishib ko'chdingiz. Sanmisiz, xush keldingiz. Ko'rgazmaga rahmat edingiz. O'zbek qaromatlari bilan ko'rasiz. Yurtda ko'rib ketarsiz. Ulov, samsak, mantolarni siz de o'z edersiz. Lekindan keyin ular tezuramiz qilishib. Selametlik mümkünlükleri şekillengen Sabah Mektep İnternatı, Marba halkının tüm kuruşun, milli rızıkların Сабинская гимназия представляет вам культуру солнечной Армении, и слово я предоставляю нашему коллективу. Армяне очень-очень гостеприимный народ, и ни одно событие у нас не проходит без награды.
Армянский шашлык считается одним из вкуснейших в мире, потому что он готовится на персиковых и абрикосовых щепках. Национальное блюдо, угощайтесь, пожалуйста. Готовится на мясе. Поют не спеша, выпьем коньячку, выпьем вина, ты гуляй, армянская душа. Beşik Allah bizim balalar boşadı. Biz terbiyeli bulsun bir taraş opaları var. Mərnəli, balıq. Subhanallah, balaqayların liması. Gider bu, yıklamına gider bu. Uyse buyga zitkeş, armeha gider bu. Subhanallah, neyin liması şiiri? Şunu unuttuk mi? Şu ede güzel bir neşir hakkı. Saban duyacağız, saban duyuyor. Bakın sana vaktiga. Eğer elbette ona şiştatı her düşünün bir şey var. Sağ ol,